Kardong solangdo arado anapan non nili Karbi Longri Abirta ke thanabang sami ojang terangpi non birta ang tonpen arju ponsena. Keramtang arkoni phai kre trogarni Karbi lo Charlie jutanga terana tumpen paterpi ponsi di pharong supia hithia tobara long hacha kanpon. Laso hacha kanpon ahut aluhi manping MEC Richard Togbi Board Chairman Johnny Timung KSA Kongchun Bang Thang Sing Timung PDL KLNF labangso hacha kanpon ahut hithi keram ke bangatum ongdung aradatum kelang ning ceparong pon. The Karbi People's Hall over there, we have going to witness a 47 Karbi Youth Festival. So be with us also, and I hope you will enjoy it. And Pinyar ni nang ili tum na hoka ponme masih adon tak hisi lo ke kapakali pon mane ka bor ilo la ke plan ke pi hempe jenglok il tu jutang lo pote kara kitu tum si jutang klem chot. Keramtang ni phai kre trogarni West Karbi Anglong Bithung constituency arlo Tumpreng community holalong KLTA Karbi lo than bang asonga tumpen mahang pathek ponsi mai pado ponlo bangso mai phu dhon sing be pensi mai chari ponlo lapen aluhi sarpo manpeng kedo KEAC CM Tuliram Ronghang nang chetong donsi than bang atuma phan ke claim kedam nang jalam hai hui anta than pon lapen elam iki kapacha nang japhan pura than bang atuma phanta amitha nga sayakam kache claim jedam nang ji pura than bang atuma phan sitami ang thik et pen amitha nga sai ke chu claim dam pami nang japhanta than pon lapen than bang atuma phan Celery kipi pon japhan sitami KEAC pen chingwai ponsi sika suri krehinia dim suri krepho lapen suri kebadim suri krehini lapen suri phoadim suri trox hian celery pipon Jipura KEAC Tuliram Ronghang pen than bang atuma phan lamchak chipipon Maya long nang kachetong don aluhi sarpo MP Horen Singbe KLTA Board Chairman Long Sing Teron Lems Chairman Robinson Teron pen chenglok ongdung aluhi man peng kedoatum nang chitong don Nonili pana luisar ko dagahan mana kami labe namai doji MP kai pe doji udah sini kali ko pan pribadi lasi apang kan tum ke claim ke account tadi tum claim nang ko badon na itu lasi na tum name mathari jangan tum akan kan lo me jadi kali nile tum munte nile tum ka jero tum ma konsila budget nile kita hot claim kan nile tum hot claim kan lo nile tum tim ka jero ya perang ke local area MLA development fund perang atau non atau local area MP development fund saya development mas council ke local area MDC development fund ko abe nilai no kibiceng no lak ke non ke bang bom sin hak bom ke bang local area MDC development fund ko people local development mas council aba jatuh no masih sunglo lasi dan itu masih dia lagi buat kali apa di MDC itu masih lari ini cuma MP akan ada main lagi MDC mana asli dia lagi kalau sudah kerja pilih kan oh suri pokoknya oh lasi nilai dia lasi rambut ke batna MDC asli dia kan dia suri ko rapor mehel CM dia orang cek lah bang kan nah suri kau kira polo lah lasi apa yang nama tu menjadi kom lah lasi lah dapat bom lo dona betul lasi itu klaim lah pedong dia lahai kaya saya nengar cuci lapen dia all the language teachers must be given exemption from appearing of test qualifying examination lapen ke non ko ke kadro to mas consultants na to bhange Karbi language teachers bana bom lo pot laso kai jam ke ni tum ka jawab to mas consultant ke bon bo busi na duman na channel kilo sita dile puri non ke 2006 ani the right to education
Fian compulsory education. Kalau soten kurang te, teachers manji kurang te tet doe nengi tet compulsory. Professor manlo kurang te, next le doe nengi national eligibility test, state level eligibility test. Lagi Supreme Court order do. Se Karbi Autonomous Council itu Karbi Autonomous Constituency, nah teman appointment gitu. Karbi Autonomous Constituency nah teman silihan gitu. Laga kenal tuh non koket tet dan pindah, nah tuh mana people go sini lancar kan dia kalau itu. Kenal Profesor lecturer manji putanon ke PhD itu dah. Sanction and creation of post of Karbi subject teacher in all level education institution from LP school to high secondary school like to introduce element of involvement of that LP school pen high secondary yang itu jagarawil longsing to PCR longsing kerana kaya jalan ni ada aksi Karbi Longri board yang siklam pemomlo lapen ke kalau kita itu introduce lah pelaso apartment ये सेवा में अपने विश्वास करने तुम क्लेम वो मन लाभें के चौक का पोषण तुम्हार पचनी का गाँव ले तुम सेवा में चलो दी और निलिस्काते नहीं लो सेवा में चौका लो तुझे निलिस्काए ना उसलो चौका लो ना तुम नया कुआ ला क्लास LP स्कूल में क्लास 12 के चौका लो लगे निलिसी चूचा सर्टिफिकेट निलिसी प्रारंभ मीडिया पे पचनी का गाँव ले तुम Make available free textbook facilities in all level ng laki, LP to high secondary school ang laki, non the free textbooks nito normal ke. Akin yung sila normal nito. Bibong na nato normal pero dali pan, compare na pinag hala, long sintiran kahit kanmen panel to, we can compare na pinag koso school se. Koso medium school se koso dahil kung bithan ka siya so akin yung pen books long level ng pan nagpatinig ka. Recognition and reconsideration to include the local language from lower primary to higher education. Tata claim ko. To lasi lagot kategori yang kami itu dan kepimpura local RTPC. Isi sipen kapitun dia pan MPI lapen itu tim kerja local. Nang tulong nang gori ko fokus silam cak nang pilo. Jadi nang itu si kerja lo kita lo osomar mungkin kan kapiri dia bagi mitangai lama ki apa tuh siksidung kacing hon mitangai lama ki sing hon buat ke asumma tuh yang lengan dekhe asumma tuh lengan dekhe nili pome kalau kita dah kacing hon ini itu meh anda api sola dekhe asumpi ka dekhe asumpu nak lengan dekhe kosong kacing hon mana gini deh tuh lasi elami kiti ngalai bote ibe thaga mami thek nahi moti kali bagala la baba lidah tuh biar alam ke thekiri kace kong bu abhara alida tuh non karyangon tuh kalau tuh mene karya cing hon alam inge piki kaya alam inge pi ibe thaga alam ki alam inge pi kace hon la tapi sudah teke asumpu dah teke asumpi ya teke belum deh kosong kace hon la dalam tuh mene dham dham nol itu kosong lagi aja. Api so pada mengenai jelas de dora peta, indah peta, harga peta, asoma kemudian dora peta, harga peta, akhir proses kosong peta itu mana sing honor tiga. Akhir mah arwah mana sing ho, artinya kata itu masih curi lo. Lasi, jangan tu masih curi lo masalah masih. Lasi, ini tu tim kerja yang lo tu mereka kita dalam tu lo sidoji, nah tu bahir cumi nak pidu lo, nah tu nak cerap itu dulu, nah tu kisah pidu kan kami. Tim kerja yang MP kai kerja yang lo itu tim kerja kita, tim kerja yang lo nabi tu dah dulu. Kalau tim kerja yang lo ke Karbi Longri teacher sesuai kalau tu dah amen baru, nah tu nak cerap itu dulu aku. Tapi nanti tu nak cerap itu dulu kalau tu, nanti tu kemana kamu tak cumbeki, pusing tu bahan, tuning risi lapen ke, nanti tu minno, laki tu ke itu. Bokojan Police Station Kaparlo Ponangkang, Lakha Inkoy Rahini, Sarupathar Constituency, Tokolangso Hawar, Tokolangso Waterfall, Langsun Pi. Kedamtang ningkang surihini ra inkoya ningkan arkoya ciklo mahang patek ponlo.
Mai Phusar Sing Terang Lapen ke Kongchun Bang Jen Sing Terang Atum Patir Piponsi Toko Langso Waterfall Langsun Pi Along Kijui Kelang Adim Tourist Place Kapaman Ponjab Hanpura Nampi Namdor Paru Hupsi Langsun Pi Patir Pondo Lapen Towar Hai Sitami Kacepaduk Pen Bonai Pondo Toko Langsun Pi Kijui Kelang Adim Alon Kidojot Mati Munir Atum Nang Kihumri Pen Aning Kangsam Kidua Joini Arni Siang Bong Pharo Sose Arat Atum Pen Kijui Kelang Ning Arong Kacetong Pondu Bonta Toko Langsun Pi Tourist Place Along Ning Duk Mimi Ang Dengki Towar Misen Avi Kijui Kelang Kisang Adim Avi Lapen Toilet Lapen Latrine Avi Lapen Kaprek Ta Avi Saidela Lasinon Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Atumaphan Sarubathar Constituency Toko Langso Hawar Along Toko Langso Waterfall Langsun Pi Kapaching Thor Ponjiaphan Kemisen Pen Sai Kedeng Ponjiaphan TWFLM Lapen Angtan Pen Kivang Arat Atum Pen Kachuning Ripon Sarihajan Pen Mahendra Rongpi Karbi Longri Abirta Long Birta Nang Pali Gitu kita kadim hitami sunari aja sitami nang munai thap ya lo ni bang nang de hang tan pen bang lo la so to kulang so lang sun be sen ben musin nang bang la so ke dam ke bang la so tuwa ka du ko be nang le kwan akisum kwan akiduk do lo be sen ma ko pi ma la so patang nang ya chuli ye kon la so dak la hidia zo ta hedi ali bang ni ping nang na mane ali hing nu ulang ko la sila so ali bang ta munai thap ya lo ni bang la so patang long ko man tum la dak la so to kulang so la so do kok pen pi la dak Karbi Anglong li tum ching honelo Autonomous Council long CM pen danglok MLA MP tum pe kon lo la da bang so patang nang li ni ye nang kelang la so ke bang patang nakija itu mangke do lo sitami hedi CM tanang munai no pe lo ali bang he do kita ka ji ju ede mantap ya lo to la so patang nang le sab ni ye ni tha Acha. Yo nil tum dak ene to kolong so na ke joi ke bang ke dam ke bang ka do go we towar mate gari ke dam ke bang puthak nil tum sab so kosto chala athe nil tum ki joi ke dam pulote mane isi towar ke dam gari ka do go we lai hoi ke bang ke dam ke bang ke mission nang ji lapen non jituni ki dak ke pa develop ji phan bang ke nali tum mate isi kiba government pen la kipa messenger phan la so banken government asor asap so nanglang chat asonte isi meparji lalo he em sem tu ko bene nal tum mala dak ki bang nali che chak tinde do ba MLA tum etum suru patha lo kasi eda ke NCM ki bang bi madana ki rab ri ke PM dong sika chini lo ko ane tu bar ke hendo ki dam ko ane ki tu ki su do nang alang sun ke bang ni aning kang sampen aning karong menang lam do pi kala tu wat ko stu pen amat bang abi dia lo la sin ni tingi hodai sita mila daksi dakar ko ka che lo ni tingi daksi ki dulo nang di so patha pine ne din do lam ni tunda ke la dak tu pulang so ku sia nong nang du lo sia nong ki thang lo la si nong ko pa ki thang phegi an so simunit don rap bi ba ko nana ne adu sika hina him ka sika mi munit ki pa bang udi prana ka lira cham nang pen do thek de tum sita mi dak dukan ka chu video na tum lo la si ni tum jiman Karbi atum him di mana sakya di mana barat di mana office di mana ko puri suri to konai sita ni tum dak yor na tum lo la si anso semoni da tum phan Karbi Anglong ara da tum phan anso semati thang na pa bang na to war areng ke tum stami CM sitami to war nang lang pira to war nang pa mi pira ni tum kai ke ju pa da pe party sita ni tum da mi ju me phan si to war ki mi bang nang rap nang ki na tum moila na li le tu di do lam ma so patha Thang lang ni ke ni je dun jike mane do lo be lo mane ni tum da mane rong ni tum rong be rong thak lo la si ni tum ma sa so ka me ka ni hisab si non da ki du la si la ki dan to war bang le ni sen ko le ten ni tum ta ko biza ko ka do be la ki lang tum si ka ni sa pon ko na so tuwar ka do we na claim sida imphan itum Karbi Anglong chune lo Autonomous Council alang itum ladak na ki humri doloma so tuwar jitu ke tangte ladak an ka si thang na adum lo ka so patha lo na li asabo bindi so patha bang ke aprang ki bang
lang rehe kita mela so ko sa bunay ko kilo kita mela so dak bang pinang anadak e milo matinon ta kita me pinang anadak de kok lang so dak bang nang lela so lang roy long ta dunai bulam mane ki big tip mc ki bang ta la an sikang ton cholo kaduka ve phanta kardong